Kulis boni pi palok barok baju paji kani video jonga. Tentang ben EP yang notis pada pelatnya po jongka District Medical and Health Officer West Kasil District Nongstoin. Alingnya pajenta. This is for general information for all candidates who are here already submitted their application for the post of guard, helper, comdio and cleaning staff under the office of the undersigned white advertisement. Tentang itu ki candidate kibala apply kini post kibala depan submit di application jengki iki post jengki guard, helper, comdio but cleaning staff apa jengka office. Tem tak kini kibala tab kini post tak exam ka jengki kadeha ka arpulai tarik janggu bana mentau benai ada pesan berka application kibala pelatnya do jangka arpsau tarik janggu benai March alaja arpsan. That the date for the writing test examination for the above post will be held on the 23 for 2025 at MCH Hospital Opane Nongstoin CHC. Tak exam nam tajong kita ki post kita tabi post kadeha ka arpulai tarik janggu berai mentau benai arjar pesan hapo jongka MCH Hospital Opane Nongstoin. Sementara mata exam hak arpulai tarik janggu mentau benai kadeha hapo jongka MCH Hospital Opane Nongstoin hapo jongka Nongstoin CHC mo. As per the timing below, all candidates are directed to report 1 hour before the starting of the exam. Tem tak itu candidate patho exam ya penruan report apo jongka exam center haswa jong kasih kinta haswa jongka exam. Tasaikan mau bah yo tarik yung pi bantu exam kadeha ka arply tarik mo. Sepai bah petu ka venue yung pi jaka ba pi bantu exam ru. So baban pe lupa haswa ba pen leto exam kana ban so pi por ba pi pen lain bantu exam. Tum tangan pin EP ki keteng yang ki post bade ka por pia bantu exam bar kumjut ki subjek ka pia bantu exam tak post ka mani kong ade ki gar por pia bantu exam kade por step kade na do push teng hadu kadu teng bar subjek pia bantu kade ka general english bar ka general knowledge kan mau ka general english bar ka general knowledge pia ban pe ki pia ban kre la de na po jong ki youtube kumjut pia ban pe bha pen kre bah ka te sngi tak pos ka bar ka cleaning but staff ka de ka ar baje adu si baje ka subject ka de ka general english but general knowledge but ka balai ka de helper kom dio ka de chisteng adu arsteng janmet taka subject ka de ka ka niru ka de general english but ka general knowledge pan an computer ka de ka ban ka de don lang but ka general english but ka general knowledge but kumjur but ka computer kumjur. Tidak penting itu bathe baru lagi lagi post kia ban to exam nado cash pushing hado jongka arteng kia ban to baru singi wa kia kemau ban berkrep ha kim dai ban to la jongka por dai ban to aka jongka post aka post pushing kia ban to tanya ko hom gat dai tangka wi ka post aka tegi por kum ki bala bo tai mo saya kan mau ha nata smartphone mobile phone or any kind of media is not allowed at the examination center. Namta ki mobile phone bati kini ki device yang pi kim sa bara apo jongka exam center. Requested for all candidates bring your own cardboard, clipboard and blue ball pen to the exam hall. Namta ki tinggal kam jong pi pat mara ade ya ki clipboard jong pi ni ki cardboard masan cha jong pi tam pi bara da kolom rong blue ball pen apo jongka examination hall. Tatang ka digi penting mo EP menta tesekan mau tarik jang pi por pi to exam ka de har apply tarik jangu mentau benai ada repsan apo jang ka venue opar ni nostan mo apo jang ka CIC apo jang ni nostan sai pe bha sapun kre no eki exam jang pi kita subjek mara pla ai ning lada pithe bar lai tili mara da batai manne kan mau ka subjek ka de ka general english but ka general knowledge perkum juro jongka helper kum dio ka delang ka general english ka general knowledge perkum juro ka computer kum juro tang kini ki jing mantep ki bakan diat ka blai sibon. Yeah.